December nili Saint John the Mason siang boy le Bible lay dokta edi zarok som sari kum nga in zasari som li kum kwatiang amasabik a Saint John the Mason min apumi Catholic rifa unaw nan dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan intlay na bupit sung a anu deu krik mi phun Bible thiam sang Saint John the Mason chu edi zarok som sari kum nga kum Syria ram Damascus ko a achuak John chu siang boy chan nak arak mu nak Jerusalem pong Marsuba i zatai siang in aluhlan a Muslim ral kap chung a tangkalay vuan chi arak tuan athuak afim tukmi asiban tuk in achan chung a cha ok tampi le hla tampi aphan i atial voikhat chu mi thi in pakhat a ngai anuam i athum ngai mi o in hla pakhat kha atum piak na cha a anol ngai nak kha chan karlak an din tar i chu kong hepe tlai in asaya hlunni athang arak chiat ngak nu thiang Mary chu John i aboi pasin a alang i John ni adu mi thaphan nak nol pe u tia achim chuti chun ngak nu thiang Mary ni John kha arak kham milem biak nak kong a bial nak achua nu a John chu milem upat pek nak adau mi siang pasang liyo pathum ni nol achua mi cha kha al i adau Saint John the Mason chu edi zarsari somli kum kwa kum a thi